Ćao ljudi, Peru je bio moje prvo samostalno putovanje preko oceana. Definitivno topla preporuka da ako niste sami putovali da isprobate. Tamo svatko može naći nešto za sebe. Ja sam recimo pronašao nekog novog Bojana koji je hrabriji, iskusniji i snalažljiviji. Imao sam potrebu snimati materijal koji ćete vidjeti sada u videu i mogu sa sigurnošću reći da je to iskustvo koje me nepovratno promijenilo. Lik opasan. Nalazimo se nešto malo iznad centra grada. Cusco je poprilično razbacan po ovim brdima. Sjeo sam na autobus, nisam znao uopće di ide. Rekao da se malo maknem iz one vreve centra grada. Ali nisam se nešto previše odmaknuo. Volio bi da sam još malo više otišao gore. Jer u centru i užem i šire malo centru je velika gužva. Bon appetit! Evo ga, tu će i moj amigo Čorit. Ovo će se cerada maknuti i onda imamo kao sky view ako ne bude oblaka. My amigo, my brother from Brazil. Ok ekipa, ovo je zajebanje, nešto sam mislio da će biti. Tu je moj Mojsije. Mojsije spasitelju. Daje ritam. Daje forcu, daje duhovnu snagu. Brat, ovo je ostatak ekipe, isto istim smo govnima, a dole je dolina di kud smo krenuli. Nije loše, glava puca, koka se zvače, fuck, ujebat. Danas je prvi dan, sutra je rekao da će biti najteže. Pa ok baby, to si htio, to si dobio. Step by step, my bro. Filipe, what can you say for Croatian television? Come here. It's beautiful. It's enlightened me. Compadre from Brazil. Eto ga, jedni drugima dajemo snagu. Jebate kako glava puca. Adios amigos.
amigos. Evo nas u kampu na 2800 metara. Prešli smo onaj prijevoj na 4600. Spuštanje je bilo wow. Ono, stvarno, noge. Super je ovdje što ima kisika. Možeš vjerovati na 2800 da ima kisika. I totalno je cool kampić. Doggy house. Look. My friend from Washington DC. Hey, Washington DC, how you doing? You doing good? And beautiful nature. This is gorgeous. Yeah. Ovo je predivno. Predivno. Da, uglavnom od jutrošnjeg sranja, glavobolje, svega živoga što me je snašlo, fakat ono, iznenadio sam se koliko me je ubilo Visinska, ali ok, evo, nagrada je tuš, hot shower, yeah! Dobro jutro, treći dan, nalazimo se na početku staze, zanimljiv prijelaz, žubor vode nas je pratio cijelu noć kroz snove fino, baš je lijepo bilo to za čuti. Danas se spuštamo na 2200 metara, ne bi trebalo biti ništa previše zahtjevno. Ekipica je dobro raspoložena, svi su fino naspavani. Mučačitovci, biće fino, lagano. Osmih je tu, je. Vidimo se poslije. Vrlo vrijedni kuhari, svaki dan se brinu za našu prehranu, za naš meni. Jako dobro. Ok, evo nas u Calientesu. Tu ćemo sutra krenuti put Machu Picchua. Ovdje ćemo biti smješteni večeras. Ful me iznenadilo ovo mjesto, jer je ono, turizam, haj. Izgleda mi kao siromašna Austrija, ali dio di vlak stoji je onako sređeno, pic, ovo je malo mršaviji dio, tu ćemo mi biti smješteni. Eto, skoro 5 ujutro je. Idemo do mosta gdje je ulaz prema usponu za Machu Picchu. Kiša fino pada. Biće to jedan zanimljiv uspon. Traje otprilike oko sat vremena. I onda imamo još 2 sata do Machu Picchu planine. Pa ćemo imati razgledavanje samog grada. Nadam se da će kiša stati. A bilo bi super da se povuku i oblaci dok dođemo gore na Sun Gate. I kažu da je to čaroban prizor od zgora. Ali vidjet ćemo šta kaže mama natureza. Pa. Evo ga, laganini, bez kiše, bez majice, stepenice. Natureza ispred mene. I evo bojki je na Machu Picchu, 4. dan putovanja. Dosta je naporan bio put, pogotovo penjanje stepenicama do gore, kiša, full naporno, ali isplatilo se. Ovo je stvarno čudesna građevina na vrhu planine. Duga je to priča o Inkama i o njihovoj gradnji ovoga svetoga grada. Ali evo, malo da pogledate. Šteta što je magla, ne vidi se sve jasno, pogotovo pogledi od zgora prema rijeci i prema drugim vrhovima. Eto, bojki se odjavlja. The end. Adios, amigos. Opa!
Zadnjih 5 metara skoro sam razbio nos. Znači Miću Piću. Ne znam više ni pričat. Opla. Machu Picchu Mountain. Sat vremena jebenih stepenica do gore. Ali, wow. The view is fantastic. Kako sam gladan, iscrpljen. Natureze! Yeah, we made it. Evo nas ekipica. U hostelu, koji je hotel, bungalov, nemam pojma kaj je. Baš je opuštajuće mirno. U gradu Tarapoto je divljina totalna, ali ovdje je baš chill. Flora i fauna. U blizini je rijeka. Čuje se fino kako žubori. Evo, ovo je jako uzbudljivo. Ova piškarija gdje ima mesa, gdje ima ribe, svega živoga. Meso se gruva na sve strane i to brutala. Vrlo zanimljivo. Ovoga kod nas nema. Evo, našao sam tu novu kućicu. Krevetić. Van je vrlo zanimljivo. Yes. Zadnja točka mog putovanja je grad Tarapoto i centar Takivasin. Tarapoto se nalazi u brdovitom dijelu amazonske džungle. Tamo sam prisustvovao ceremoniji ayahuaske i izolaciji, 7-dnevnoj izolaciji, gdje se upražnjavala la dijeta. La dijeta je način prehrane koji se svodi na minimum minimuma, znači zdjelica riže na dan bez začina, bez soli, jedna kuhana banana. A suport cijele priče su biljke koje su šamani predodredili za svakoga od nas na osnovu motivacijskog pisma i razgovora sa psihologima. Dnevno se dobivalo po 3 ture pića, odnosno biljke u tekućem stanju koje nisu psihoaktivne, ali djeluju na suptilnim razinama, te tako liječe čovjeka i daju mu snagu da izdrži sve to, da na jedan drugačiji način gleda na svoj život, na probleme, na sve to što ga muči. Iskustvo nije nimalo jednostavno, niti je lagano. Vrlo je duboko, intenzivno i ne znam da li bi ga mogao preporučiti svakome. To u principu svatko od nas najbolje zna što je najbolje za njega samoga. Ja mogu reći da sam se vratio sa bogatim iskustvom, sa promijenjenim stavom prema životu i svjesnost je dobila jednu širinu, jednu fleksibilnost koja mi daje drugačiji pogled na život. Nakon planine i šume našao sam se na rijeci. Isto je pokraj grada Tarapota, biti nekakvih 10 minuta s mototaksijem u brdom.
Ovdje mi stvarno odgovara mir i tišina, žubor rijeke, jer nakon šume i izolacije u civilizaciji me dosta iritiraju zvukovi, pa sam osjetljiv na sve to. Malo sam se povukao, pronašao kamen koji je samo za mene, poprilično velik, slapić koji je ujedno i džakuzi. Susjedi, stvarno rijeka čisti negativnu energiju. Evo, dragi moji, to bi bilo sve od ovoga putovanja. Šaljem vam veliki zagrljaj i slatku pusu.